Yo, what's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy, Mr. Zins, Papa Africa, aka Pete, when you go to Funny Junior. Guess what? We don't must come in and day. Mr. Davis so sharp. Mr. Davis D. Amakuru yawe. Bang. Davis D. Subiza neza urakuze. Genda kubaza ngo amakuru yawe aho kunsubiza ngo ni meza ugatangira ngo ubwo mukanya none nkubaza ngo bite byawe urahita ufatira ngo Why are you running? Mr. Davis D. Ariko nguzi icyongereza byataye. Yohanyu barakwemera. Nibyo. No. Tubarire uve kuri rimwe ugere ku 10 mu cyongereza. Nakubwiye uva kuri rimwe kugera ku 10. No. Kigaragara cyo. No. Wize nabi. Oh my God. Mr. Davis D. Ubundi watubwiye abakobwa wemera muri no Kigali. Mina Jory. Abandi. Shadina Kate. Abandi. Jarina Nini. Abandi. Oya, nakohoye. Ayodima. Nakumvishe uri nka muswati ntago wazamarayo. Asa Davis D. Ubundi we witwa Davis D Shine Boy umwami w'abana. Ariko ikibabaje abakobwa bose uvuze nta mwana uri. Abakecuru gusa. Nguri bashadi boy. Reba Nina. No, reba shada Davis D. Imbari bari abakecuru kundu bita abana. Isubireho yansengeye yumva. Yayigutuye. Mr. Davis D. Iyo ubonye abakobwa ni iki cyita kikunanira kugikora? Waba uri indaya. Saidi, ati nawe si kubyumva. Yego rwose nibyo. Ahubwo buriya n'ikindi Davis abasha kubasambana. Mbana n'ibiraya hano. Nese Davis D. Yes we. Ariko nguru umuhinzi mworozi. Mbaya. Ntabwo nari mbizi. Nese ubundi himbari worora ayahe matungo. Noneho Davis D yishuye mu byo korora amafarashi. Ese bizamugwa amahoro? Naho butaha. Yo, hola my people. Mwakoze cyane kureba iyi video. Ni video challenge y'indirimbo bita Ifalasi y'umuhanzi Davis D. Ubaye rero wayikunze, navuga video challenge yacu, ariko ubaye wayikunze wayirebye ukumva yagukora, ishyirireho aka like itaha. Noneho niba hari request bumva nyine ushaka yindi ndirimbo twagukorera, nayo yandike muri comment, urumva ubundi dukomeze tutwige. Rero Davis D nawe muramuzi ni icyamamare, bose mwaramwibagiwe. Umuhungu wacu arabavana kuri mikoro akahita bahereza n'iminyenga ku ifarasi. Mbego urwego. Abakoreye kuko yewe uriya muhungu ubundi aba yananyemeje yatujyanye muri Edeni n'iki ariko namwe ndabazi waba update. Rero nawe musure, urumva platform zeho zisure indirimbo iri kwa Davis D. Oji kabisa. Urumukubita iyo views, like uyimukubite, urumva una commenting nyine nawo mutwikire byose, urumva tutabibukije rwose babyeyi ngo turemera, ariko turemere mujye kuri subscription muyikandeho, urumva mudutwikire. Rero numara gukandaho haraza bell icon, nayo yikandeho, haraza choice eshatu, urumva noneho urakanda kwanditseho all kakandi ko hejuru. Nuko rero rwose wowe ukimara kudutwikira ariko wanasharinga boro yacu ntabiba birenze, wowe dufashe kuyisharinga ahantu hose please. Nukuri rwose natwe turabakunda.
Eric.